I oni otidoše. Nisu to bili nikakvi vojnici, nego možemo reći prije anđeli Božji. I sabraše sve. I pazite sad jednu neobičnu stvar. I zle i dobre. I zle i dobre. I napuni se svadbena dvorana Gospoda. Sad zamislite, ali nemoj da se uvrijedite, da je ova sveta liturgija jedna svadba, jedna svadbena dvorana. I da sam ja, recimo, taj čovjek domaćin i da pozivam ljude da dođu na ovu službu, na ovu gozbu, na ovu svečanost. I naravno ljudi kažu imam posla, nešto se nisam dobro naspavao, moram nešto da završim, doći ću drugi put, nisam baš sad nešto naročito spreman, nešto sam pogrešio pa mi se baš ne ide u crkvu. I onda kad bi ja imao moć, onda kažem, ajde skupite sad koja god sretnete na ulici i oni se svi tu skupe. I napuni se ova dvorana, ova crkva. Ali sad dolazi ono što je najvažnije. Svi ti, i zli i dobri, nađoše se prikladni za svadbu. Ali jedan, kaže od njih, ne beše obučen u svadbenu ruhu. Malo je nelogično. Ako ih je pokupio na ulici, a jeste, niko nije imao vremena da obuče svadbenu ruhu. I svi su došli onakvi kako su bili na ulici. Ali ovdje piše da jedan nije imao svadbenu ruhu. To je ono što evanđelje moramo čitati u prenosnom smislu. I moramo se zapitati, kad su već svi došli tako neobučeni, nepripremljeni za svadbu, drugo je da su došle ove zvanice, nego su ovo došli oni koji su pokupljeni po raskršćima, po ulicama. Mogli bi prije reći siromasi. Ali jedan nije imao svadbenu ruhu. I pitanje se postavlja važno i strašno. Šta se ovdje podrazumijeva pod svadbenim ruhom? Ja se usuđujem da tako vjerujem, da tako tumačim. Taj nije imao smirenje. Taj nije bio zahvalan. To je ono ruho, braće i sestre, u koje se mi trebamo obući ako hoćemo da idemo na tu svadbu koju je pripremio čovjek, car, za svoga sina. U ruho svijesti da nismo zaslužni da tu budemo, nego da je to nama donijela neizreciva i neopisiva milost Božja. Prva molitva koju sam danas pročitao ovdje stojeći glasi: Tvojom neizrecivom milošću i dobrotom pomiluj. To je prvi korak sa kojim smo ušli ovdje na božansku službu. Ta vrlina, braće i sestre, vrlina u koju se može obući svaki čovjek, bilo da je više ili manje talentovan, bilo da ima više ili manje darova. Nema nikoga ko se ne može obući u smirenju. Nema nikoga ko može reći: da,
ja sam nedostojan za ovu svadbu, ali evo Bog me doveo ovdje. Da, ja sam nedostojan da uđem u svjetlost i više sam dostojan za tamu, ali gle, sad sam tu u svjetlosti i prilazeći sve više u tu svjetlost, poznajem svjetlost i tama nestaje. Zato nam je potrebno smirenje. Smirenje je jedna nevjerovatno dobra i blaga vrlina. Smirenje nam govori, ja nisam bolji ni od koga. Smirenje nam govori, jeste, ja nisam dobar, ali Bog je dobar i On će me primiti. Smirenje nam govori, ovaj drugi čovjek pored mene, ova žena pored mene je dobra. Smirenje je sve suprotno od onoga kako možemo najčešće da vidimo u našem realnom svakodnevnom životu. Mi u svakodnevnom životu govorimo, ti nisi dobar, ti ne valjaš, ti lažeš, to ne je dobro, to je milion nekih nesmirenih konstatacija, ali uvijek u odnosu na nekog drugog. Smirenje nas uči da se poučimo onoj čudesnoj rečenici tajne onog učitelja smirenja, nekog svetogorskog starca koji je govorio, drži svoju vadu i ne očajavaj. Iako si u najvećoj tami, ne očajavaj. Iako si u nevolji, pa te strela neka bolest, ili žalost, ili tuga, ili briga, zbog onoga što će biti. Ako se smiriš, odjednom će ta bolest, žalost, tuga, briga da pada, a ti ćeš da ustaješ. Ako se pogodiš, ako si nesmiren, možeš da imaš sve. Bogatstvo, vlast, moć. Možeš da imaš sve ako nisi smiren. Bićeš nesrećan i bit ćeš u tamu. Ako imaš porodicu, pa ne vidiš da je to najljepša porodica na svijetu, nego misliš, Bože, kako su druge porodice lijepe i bogate i srećne, nećeš biti nikad srećan. Ali ako se smiriš i kažeš, pa ja ni ovo nisam zaslužio, a gledaj kako je divno, onda će ti svaka druga porodica biti lijepa i sve će ti biti lijepo. Kad se čovjek smiri, braćo i sestre, tama se smanjuje, svjetlost dolazi. Kad se čovjek pogorbi, svjetlo se povlači, tama raste. Tama u nama. Sveti car, prorok David, u tom čuvenom 50. psalmu, nešto je strašno zgriješio, moli se. Ja sam se jutros molio tom molitvom, dok sam se umivao. I zamislite na kakvu riječ naiđem. On govori o tome kako se rodio u grijehu, kako je uvijek bio grešan i tako dalje. I odjednom kaže, pokropi me isopom i očistit ću me i bit ću belji od snijega. Dodirni me svojom dobrotom, svojim blagoslovom. I kaže, i prenuće se kosti smirene. On se do kostiju smirio pred Bogom. I onda se sve odjednom u toj molitvi okreće. I onda on kaže, podignut ću zidove Jerusalimske, naučit ću bezbožnike putevima tvojim. U jednom trenutku, samo kad je došao da je trenutak da on izrazi svoje smirenje, događa se to da njega Bog dotiče
i da on postaje od tuge radost, od žalosti i od plača postaje neizreciva snaga u njegovim riječima i u njegovom srcu. Eto, braće i sestre, čemu nas uči današnje evanđelje. Eto čemu nas uče svi svetitelji Božji i između ostalog i srpski svetitelji koje danas slavimo. Šta je karakteristika pravog svetitelja? Uvijek bila. Ne vrlina da je on moćan da isceljuje, da ne znam ja šta, nego smirenje, da može da trpi, da može da podnosi i da nikada neće sebe da uznosi iznad drugih. Ako bismo se opredelili za smirenje među nama ljudima, u vašim porodicama, na vašem poslu, u crkvi, bilo koga da sretnete, ljudi će uvijek voljeti, želeti, radovati se da sretnu smirenog čovjeka, koji ne misli o sebi visoko, nego koji misli o onome koga susreće visoko. Jer on je smiren, on zna za sebe da nije baš dobar. Ali ako sretne, i tom čovjeku će svi žele njegovo društvo. Ali kad čovjek dođe i kaže, ja sam, znate li vi ko sam ja? Idi s milim Bogom, ko si da se pusti nas. To je, braće i sestre, toliko važno da se nauči. A čak i ljudi koji idu u crkvu, oni kažu, ja idem u crkvu, ti ne ideš. Nekome. Odmah si uništio to što ideš u crkvu. Odmah si pogazio to što ideš u crkvu. Jer ne ideš u crkvu da bi neko od nekog bio bolji i veći, nego ideš u crkvu da bi se smirio pred Bogom i da bi iz tame ušao u prostor svjetlosti. A sve što više ulaziš u svjetlost, sve više spoznaješ svoju tamu. I sve više želiš da niko ne obitava, da niko ne bude u toj tami. Da nam Gospod daruje smirenje. Da nam Gospod daruje da se smirimo pred njim i da u naše srce uđe takva riječ, kao što je ušla u srce Davidovo, da kažemo, prenuće se kosti od trvene. Amin Bože.